reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nshuti zacu aho mugiye muherera mu mande zigiye zitandukanye mwese mbahaye ikaze. Ngende inshuti Isaac hano ku Icyizere Family TV tugiye kubana mu makuru agiye atandukanye. Uyu munsi tugiye kwinjira hariya mu burasirazuba bwo hagati aho igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Israel bakomeje guhangana mu ntambara ibahuje bombi. Noneho rubu rero no kuvuga ngo nago bikiri Israel na Iran ahubwo hamaze kwinjiramo ibindi bihugu bikomeye ku isi aho Amerika imaze kwinjira mu ntambara ifasha Israel. Abademokarati rero batandukanye bamaganye Trump, abademokarati rero bakaba bakomeje kwikoma uyu muperezida Donald J Trump bavuga ngo twamutoye yiyamamaza asaba yuko agaragaza yuko akunda amahoro, agaragaza yuko adashyigikiye intambara ziri kubera mu bihugu bigiye bitandukanye, avuga yuko agiye guhagarika intambara zose ziri kubera mu bihugu bigiye bitandukanye. Iyi niyo turufu rero yakoreshaga Donald J Trump kugira ngo bamutore. Rero bivuze ko nyuma yo kumutora ahubwo bimaze kugaragara yuko ari we ukunda intambara kurenza uwo yasimbuye Joe Biden. Ibintu rero bimaze guhindura isura aho ku ruhande rwa Israel hari ibihugu bigenda biyifasha nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa n'Ubudage nabyo bikaba biyiriye inyuma. Si ibyo gusa rero no ku ruhande rwa Iran hari ibihugu bigiye biyishyigikiye biri inyuma, harimo Uburusiya, harimo Korea ya ruguru, harimo Ubushinwa, harimo n'igihugu cya Cuba. Ni ukuvuga ngo rero ni intambara iri buze guhindura byinshi, iri buze guhungabanya ubukungu bw'isi ku buryo ko tuvugana ubu ngubu akagunguru ka esasi cyangwa se ibituruka ku mavuta bimaze kwiyongeraho 30% aho biriya bihugu bigiye biherereye, ndetse bakaba bari kuvuga yuko 25% by'amavuta na peteroli umuyoboro uri mu gihugu cya Iran bijya mu bindi bihugu. Iran ifashe umwanzuro wo kubifunga, akagunguru kamwe kajya gahagarara ku mafaranga amadolari 130 ku kagunguru mu gihe kaba kikubye inshuro 3. Ni ukuvuga ngo rero aho waba uhagaze hose, aho waba uri mu gihugu kigiye gitandukanye, waba uri mu bihugu bya Afurika, uko byagenda kose iyi ntambara igomba kuba yakugiraho ingaruka. Intambara ikomeje gufata kariya karere kose. Bivuze ngo rero ni ukuvuga ngo iyi ntambara imaze gutangira ku ruhande rwa Iran bavuga yuko ngo hamaze gupfa abantu 3,000, abandi bantu 4,000 bakaba bamaze barakomeretse cyane. Bakavuga yuko rero nanone mu gihugu cya Israel abamaze kugwa muri iyi ntambara ari abantu 24, abandi bagera ngo ku 2,000 bakaba barakomeretse. Akaba ariyo mibare igenda itangazwa, ariko nanone ukibaza ngo ni gute Iran yaba ifite Iran yaba ipfusha abantu bangana batya, hanyuma Israel nayo igapfusha abantu bakeya. Ariko itandukaniro riba rihari kubera ko muri Iran nta buvumo buhari bwinshi cyane keretse munsi y'imihanda, imihanda iri munsi y'ubutaka. Ariko muri Israel rero urumva ko hagiye hubatse ibihome by'ubwirinzi munsi y'ubutaka, niyo mpamvu abantu benshi bagenda bakomeza gupfa ari bakeya muri kiriya gihugu cya Israel. Nyuma yo kugaba rero ibitero ku banya-Iran, Israel nayo yatangaje ko Iran nayo yagabyeho ibitero bya misile zigera kuri 27.
ibisasu bya mbere rero byari 20 ngo byari ibisasu 22 byoherejejwe rimwe, ibindi 5 nabyo byoherezwa mu kindi cyiciro cyari gikurikiyeho. Byakoberekeje abantu 11 ndetse abandi bari kuvurirwa mu bitaro bikurikirana indembe. Ni ibitero rero byagabwe ku duce 10 two muri Isirayeli, Haifa y'umujyi wa Tel Aviv. Haifa hangirika byinshi cyane, ngira ngo amafoto muba murimo murayabona. Amerika yamaganywe rero n'ibihugu bigiye bitandukanye nyuma yo gurasa ibisasu biremereye ahatunganyirizwa intwaro za nukiliya. Aha ni ukuvuga ngo rero muri iyo ntambara Amerika yamaze kwinjiramo, aho yarasaga rero ibitwaro biremereye ku bikorwa bya Iran bikorerwamo nukiliya. Amerika yaje kwamaganwa n'ibihugu bigiye bitandukanye, harimo igihugu cya Cuba, Mexique, Venezuela byanenze Amerika. Ni mu gihe perezida wa Chili Gabriel Boric yavuze ko kuba igihugu ari igihangange bidasobanuye ko kigomba guhonyanga amategeko, giteza ibindi bihugu akavuyo ndetse n'akaduruvayo. Mexique yo yasabye ko haba ibiganiro ku mpande zombi, mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Venezuela yavuze ko twamaganye ibitero bya Amerika kuri Iran ibisabwe na Isirayeli. Trump yashimiye uhoraho Imana wabashoboje kurasa iki gihugu cya Iran. Biribuze kurangira bite mu gihe Iran iraba itangiye gusubiza, mu gihe ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye byagiye bivuga hirya no hino impamvu igihugu cya Amerika aricyo kiri guteza intambara nyinshi zigiye zitandukanye kuri uyu mugabane w'isi. Ngaho cyagiye abenshi nanone ugasanga bari kuvuga ngo impamvu bashaka gusenya kiriya gihugu cya Iran ngo biri mu mugambi w'ibihugu bigera kuri 20 by'aba Isilamu, Amerika na Isirayeli bashaka gusenya kuri uyu mugabane w'isi. Nanone rero ugasanga ibihugu byagiye Amerika yagiye ivuga ko igiye gutangamo umutuzo, igiye gutangamo umutekano, ariho abaturage baho babayeho nabi cyane. Hari igihugu cya Libya aho ngaho binjiyeyo bavuga ko bagiye guhindura ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi, ariko mbabwije ukuri yuko nyuma yo guhindura ubwo butegetsi nyine barabuhinduye, bivuze ngo byabaye nka kwa kundi ngo inzoka yashutse Adamu na Eva, babwira ngo impamvu Imana yabahishe kurya kuri izi mbuto nuko muziriyeho mwabasha, amaso yanyu yabasha guhweza mukabasha kurema nk'Imana. Ubwo rero bari bambaye ubwiza bw'Imana, batabasha kureba ko bambaye ubusa. Bamaze gushukwa n'iyo nzoka rero, bagiye kubona bamaze kurya ko za mbuto, amaso yabo yaje guheza koko, ntago ya nzoka yababeshyaga, y'amaso yabo yarahweje. Amaze guheza rero babona bambaye ubusa. Na Donald J. Trump rero nibyo ashaka ngo gukora hariya mu gihugu cya Iran, ngo bashaka guhindura ubuyobozi, bagashyiraho ubuyobozi buzajya bubumvira. Ariko bandi mu mpande zigiye zitandukanye babisanisha na Iran, babisanisha na Iraq, babisanisha no muri Syria ukuntu bimeze ubu ngubu, bagasanga nta mahoro baba bifuriza biriya bihugu bigiye bitandukanye. Aha ni amakuru rero ari kugenda atandukanye, bibaza ese iraba intambara y'akarere mu burasirazuba, ese iyi ntambara iba yaryari ya gatatu. Abandi rero bakavuga yuko nyuma y'iyi ntambara iri guhuza Iran na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuyinjiramo mu buryo bweruye. Ibindi bihugu rero bigiye bitandukanye nk'umuvugi wa Moscow we yavuze ko ibindi bihugu bigiye bitandukanye bigomba gufasha Iran, bakayiha ibitwaro bya kirimbuzi kugira ngo
Iran izashobore guhorana umutekano usesuye, yizeye ko nta gihugu gishobora kuzongera kuyirasaho. Ariko hagati aho ngaho dusubiye inyuma gakeya, nyuma yo kurasa ibyo birindiro, nyuma yo kurasa aho ngaho hakorerwa ngo intwaro za kirimbuzi muri Iran, baje kuvuga yuko nta bintu byangiritseho, n'ibyangiritse mu byumweru bigera kuri 2, ndavuga iminsi 14, ibyo ngibyo byose Iran izaba yamaze kubisana. Ariko Iran yateguje akaga kuri Israel, itangaza akaga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Andi makuru yose turajya tugenda tumenya, turajya tubagezaho isaha ku isaha, nimujye kure kandi